Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Turabashuhuje mwese aho muri mu izina rya Yesu Kristo. We greet you wherever you are in the name of Jesus Aho Christ. tuye hose kuri iyi si. Wherever you are on this Wowe world. dukurikira kuri iyi channel yacu. You who is watching us on this channel. Imana y'amahoro iguha umugisha. May the Lord of peace bless you. Kandi Imana ibagirire neza. And may the Lord bring goodness to you. Mbanje kubashimira mwebwe mwakoze subscribe. I thank you have done subscribe. Kandi ndasaba nabandi kugira ngo mukomeze kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho kandi byihuse. And I request all of you to press the button of subscribe. Kwamamaza ubwami bw'Imana. So that you may get the gospel of the N'ijambo Lord ry'Imana. with the word of God. Ukoze na share ukaha no kuri bagenzi bawe bakumva icyo Imana ivuga. Ahari aho bishobora kuba hari uwakira binyuze mu ijambo ry'Imana kandi Imana yaguha umugisha. And to share this word of God to your friends and family so that they may be blessed with the word of God. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagire neza. May the Lord of peace bless you and do kindness to you. Uyu munsi nanone kandi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Today we are going to share the word of God, Ijambo dusanga mu gitabo cya Yesaya which is in the book of Isaiah, ibice 46. chapters 46, Turasoma duhereye ku murongo waho w'icumi from verse 10 tugeze ku wa 13. up to 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Let Kristo. us read in the name of Jesus. Ijambo ry'Imana yavuga ngo The word of God says, mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye ituruka mu gihugu cya kure. Narabigambiriye, narabivuze, no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Nimunyumve mwabafite imitima inangiwe mwe bari kure yo gukiranuka. Ninjye nigije hafi gukiranuka kwanjye, nkigeza kure agakiza kanjye kubatagashaka. Nzashyira Isiyoni ku bwa Isirayeli ari we cyubahiro cyanjye. Amen. Nibyo jambo ry'Imana nifuza ko tuganira kuri uyu munsi. this is the word of God I want to share with you today, Dufite teme nshaka ko tuganiraho uyu munsi. which has a theme that I need to share with you today. Iravuga ngo uko uzaba ntaho kujya. It says your promises will prevail. Uko uzaba ntaho kujya. Your promises will not be changed. Ndashaka ko tuganira ku masezerano y'Imana. I want to share with you about promises of Imana God. isezeranya abana bayo. What God promised to his people. N'uburyo Imana iyakurikirana And the way God may follow them kugeza igihe iyasohoreje. until it make them to be fulfilled. Haleluya. Hallelujah. Kenshi na kenshi Sometimes Imana iravuga, God says, ariko mu mvugo y'Imana but in his says, abantu kenshi many people, ntabwo babasha gutegereza they don't wait no kumenya uburyo Imana ikoramo kugeza igihe amasezerano asohoye. and to know the way God may put his plans in action. Kubw'iyo mpamvu rero For that reason, igatuma abantu benshi it makes people bacika intege, being overwhelmed, bagatekereza yuko Imana idasohoza amasezerano yabo. and they think that God has not fulfilled the promise. Ariko ndakubwira mwene data woneze amatwi, But I'm telling you, brethren, nawe ndeba, you who is watching, ndakubwira mu izina rya Yesu, I tell you in the name of Imana yacu ni Imana itabeshya. our God never lies. Icyo Imana ivuze iranagisohoza. What God has spoken, he will fulfill it. Uko byaba bimeze kose, Whatever it takes. ni Imana ishaka inzira z'isezerano ryayo It is a God who plans everything and make it to be fulfilled kugeza igihe risohoreje. until his fulfillment. Ariko mu gusohoza kw'Imana, But in fulfilling them, mu ijambo ry'Imana twumvise, in the word of God that we've heard, Imana avuga ngo ndi Imana ihera mu itangiriro, God said it is a God who starts from the beginning narangiza nkavuga ibintu bizaba ku iherezo. and declares the end. Haleluya. Hallelujah. Kenshi na kenshi Sometimes, aho abantu bacikira intege ni he? where people have been discouraged, Imana yavuga ngo ndi Imana ivuga ndi mu itangiriro. God says, I'm a
God who declare in the beginning. Nkavuga ibintu bizaba kwiherezo. I declare which will be happened in the end. Imana ikubwiye urugero. When God speak to you, wenda ngoza kugira umuntu udasanzwe. Maybe he said that I will make you to be someone, a great person. Reka mubwire mwene data. Let me tell you, brother. Iryo ni isezerano rikomeye. That is a big promise. Kuba umuntu udasanzwe. For you to become a great person. Ni ibintu bikomeye. It is a powerful thing. Rero. So. Mu bwami bw'umwijima bwa Satani. In the kingdom of darkness. Satani niyifuza yuko umuntu ahinduka umuntu udasa. The devil doesn't want you to become someone. Satani yifuza ko abantu bahora mu kwiganyira no kwifuza. The devil wants that people may always complain. Satani rero arwanya izo nzira zose z'Imana kubera ko iyo uzaba umuntu ukomeye Satani arakurwanya kugira ngo utagera ku ntego. The devil fights for those good plans that the Lord has for you because he doesn't want you to become someone. Ivugo y'Imana rero igora abantu. So the say of the Lord is difficult to people. Kuko biratubwira ngo Imana ni Imana ivuga iri mu itangiriro ikavuga ibizaba kwiherezo. Because the Bible says it is a God who declares the beginning up to the end. Nuko Imana ikubwiye ko uzaba umuntu ukomeye. Even if God has said you will become someone, ariko aho hagati y'urugendo uzagenda kugira ngo ugere kuri rya sezerano. But through that process for you to reach that promise, ndashaka kukumenyesha yuko atari inzira iharuye. I want to declare to you that it is not an easy way. Ntabwo ari muri kaburimbo unyura, ntabwo ari kuri tapi rouge. It is not a tarmac or a red carpet. Oya. No. Ni mu misozi. It is in the mountain. Ni mu bibaya. It is in the valleys. Ni mu mahwa. It is in the thorns. Ni mu bikugora byose. It is in the difficult times. Kugeza igihe uzagerera hahandi Imana yavuze ku iherezo isohoreje cyaki. Until you reach your promises. Abantu bacikira intege n'ijya. So where the people may be discouraged, bakurikirana icyo Imana ivuze. They follow what God said. Ariko ntibite mu rugendo bazakora kugira ngo bakigere. But they don't process in that way. Aho abantu bagacika intege bakananirwa. So they become discouraged and they are overwhelmed. Bamwe na bamwe bagatangira kwitiranya Imana. Something start adapting about. Bakavuga ko Imana idashoboye. They say maybe our God is weak. Bakavuga ko yababeshye. Our God has. Ariko ndakubwira mwene data. But I'm telling you. Imana ni Imana ivuga. God is the one who says. Kandi ibyifuzo irabisohoza. And what He says, they become true. Umugambi wayo irawusohoza. The plan of God is fulfilled. Hallelujah. Hallelujah. Niba waracitse intege. If you are discouraged. Niba wumva Imana itazasohoza. If you think that your God is not. Ndashaka kugusubizamo imbaraga. I want to encourage you. Imana ishoboye. That God is powerful. Hallelujah. Hallelujah. Imana yabwiye Yosefu. God says to Joseph. Yuko izamugira umutware utwara abantu bose. That will make him to be a king or a chief. Hallelujah. Amen. Yagombaga kuba umuyobozi ukomeye. He was supposed to be a great leader. Imana yahagaze mu itangiriro. So God stood in the beginning. Imwereka ibintu byinshi. He showed him many things. Imwereka byinshi. He showed him many things. Imwereka ko azaba umutwe. He showed that he will become a head. Imwereka ko azayobora bakuru we na nyina na se. He showed him that he will become a leader of the family. Hallelujah. Hallelujah. Imubwira ko azaba umuyobozi ukomeye. He told him that he will be a great leader. Ariko Imana mu mvugo yayo. But God is saying. Iyo ukurikiranye Bibiliya hose. When you follow the Bible. Ntabwo ubona Imana imwereka yuko azahura na bene se bakamukubitiramo bakamujugunya mu rwobo. You cannot see that he will be persecuted by his brethren. Na ubona yuko umugore w'umwami azamurenganya bakamushyira no muri gereza. You cannot see that the wife of that leader will persecute him and make. Imana yahagaze mu itangiriro. So God was in the beginning. Imubwira icyo azaba cyo. He told him who he will become. Ariko urwo rugendo rwo hagati. But in that process. Rusaba imbaraga. It requires power. Imbaraga z'umutima. The strength of the heart. Imbaraga zo kwizera Imana. The strength of believing God. Ukamenya niba Imana yaravuze. And you know what God has said. Yuko ari izasohoza isezerano ryayo. He will fulfill his promises. Uko byagenda kose. Whatever it takes. Joseph. Iyo ataza kuba afite imbaraga z'umutima. If he was not having that power of the heart. Iyo ataza kuba afite imbaraga zo kwizera Imana itabeshya. If he doesn't have that strong belief. Aba yaracogoreye mu nzira. He was going to be discouraged.
ariko biravuga ngo But the Bible says ibyo byose yabinyuzemo he has passed through all those kugeza igihe Imana yamugiriye umutwaro. until he became a leader. Bamujugunye mu rwobo, They throw him in the hole. baramugurishije, They sold him. yageze kwa Potifari amererwa nabi, He reached Potiphar and had some hardship. arabesherwa, So they let them. agera muri gereza. That then put him Isezerano in ry'Imana riramugerageza, riramucura, rimukuramo undi muntu udasanzwe. the promises of God has tested him and made him to become someone Kugeza igihe Imana yasohoreje isezerano, until when God has fulfilled his promise. abo wari. He became the one he was. Hallelujah. Hallelujah. Reka mubwire mwene data, Let me tell you, brethren, ibyo unyuramo byose uko bingana, whatever you pass through, Imana icyo yavuganye nawe what God has said, ntaho kizigera kijya. you will not finish like that. Ndakubwira icyo uzaba cyo ntaho kijya, I tell you, what you will become so. kirakurindira paka ukiba, You will wait, it will wait for you until kirakurindira paka ubaye icyo ugomba kuba cyo. you will become that someone. Wowe wicika intege, Don't be discouraged. winanizwa n'ibyo urimo kunyuramo bitoroshye, Don't be discouraged. witanirwa n'ubuzima urimo ubona bitagenda neza. Don't be discouraged about those hardships. Imana yo mu ijuru, God in heaven, ya yindi yavuganye nawe mu the itangiriro, one who have spoken ikoresheje abahanuzi, through the prophet, ikoresheje abakozi b'Imana, through the servant of God, ubwawe ikwisangiye mu nzozi, through the dreams, ikagira icyo ivugana nawe. and he has spoken to you. Imana iracyafite uwo mugambi ku God buzima bwawe, has a good plan in your life. nubwo urimo kunyura mu bikomeye. Even if you are passing through hardship, Iyo umuntu azaba ukomeye anyura mu bikomeye, someone will become greater. He passed through hardship. iyo umuntu ari uw'agaciro, If you are valuable, ibintu byose biramuhiga. all the things are after you. Haleluya, Hallelujah. kugira ngo byangize isezerano. To make your promise to tarnish. Ariko ndakubwira ngo icyo uzaba cyo But I'm telling you, cyo kirakurindira, will wait for you. aho uzanyura hose Wherever kizakurindira, you will go, it will wait for you. ubuzima bwose uzabamo All kizakurindira. the life it will wait for you. Imana yakubwiye byinshi, God has speak many things. uyu munsi ushobora kuba umaze gucika intege mu mutima, Maybe you are discouraged uyu today. munsi ushobora kuba utacyumva Imana, Maybe you don't hear the uyu word munsi ushobora of kuba wumva God. n'ijwi ry'Imana ryaracecetse. Maybe you don't get the voice of the Lord. Ariko nubwo yacecetse, But even if he's na n'uyu munsi iracyagufitiye imigambi. but he has good plans to you. Imana yavuganye nawe ko izakukiza God indwara, has told you that he will heal you. ariko uyu munsi urabona ntacyahindutse. But today things have not changed. Ndakubwira ngo komeza kwizera, I want you to be strong. n'Imana ivuga It is a God who speaks yarangiza igasohoza. and fulfill what he has spoken. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ndavugana nawe ucitse intege, I'm talking to you. ndavugana nawe umaze kwirengagiza amasezerano y'Imana, You who don't remember the promises of God. ndavugana nawe umaze kwibagirwa, I'm talking to you. ndavugana nawe umaze kunyura mu butayu, I'm talking to you who is in the desert. inkweto zikaba zaragushiranye, Your shoes have been used. ariko ndavugana nawe muri aka kanya. But I'm talking to you. Ongera wiyongeremo imbaraga y'ubutwari, Get strong together. iyongeremo imbaraga z'umutima. Be stronger. Imana iracyagufite muri gahunda yawe, God has you in his plan. Imana iracyakwibuka, God remembers. n'Imana itabeshya, He's a God who never lies. n'Imana ikurikirana ijambo ryayo He's a God who follows his way kugeza igihe risoreje. until he fulfills it. Imana yavuze ngo God said, ndi Imana ikurikirana isezerano ryanjye I'm a God who follows my promises kugeza igihe risohoreye. until it is fulfilled. Ndi Imana izarirwanirira. I'm a God who will fight for it. Yavuze ngo zohereza He said I will send igisiga cy'amerwe, a bird who is prey. aricyo mugabo That is a man ufite imigambi yanjye. Imana niko ivuga, who execute my plan. nzamwohereza, I will send him. nzashaka aho mukura hariho hose, I will take him from everywhere. ariko nsohoza icyo navuganye But nawe. I will fulfill what I've Reka nkubwire spoken. mwene data, Let me tell you, Imana yo mu ijuru God in heaven ntabwo yabura uko ibigenza. cannot lack Nubwo ubona nta nzira n'imwe ihari, even if you see that the nubwo inzira imbere yawe hafunganye, even if your way is ariko closed, Imana yabivuze, but God who has spoken yo ubwayo izishakira inzira, himself, he will find a way. izishakira igitambo y'uko bizagenda. Find a way. Rakata ya masanda. Hallelujah. Ndavugana nawe ucika intege, I'm talking to you who have been discouraged. winanirwa. Don't be overwhelmed. Imana iguhuze n'umuntu w'igitangaza ku May buzima God bwawe. connect you to someone. Reka Imana yohereza igisiga cy'amerwe, Let God
send a bird who has prey. iki gisiga cy'amerwe That prey bird, ntabwo ari igisiga gisanzwe. it is not a mere bird. Hallelujah. Hallelujah. Imana iguhuze n'umuntu. May the Lord may connect you to buri muntu uwo ari we someone. wese Everyone aba yifite ibyifuzo bye, has his own thinking. aba afite ibyo agomba gukemuza amafaranga ye, He knows how to make his aba plan. afite abantu yashyira muri uwo mwanya, He can make someone to be somewhere, mu mwanya ahantu runaka, wherever I want to be. ariko kuko isezerano ry'Imana riri kuri But wowe, because of the promises of God, Imana reka ikoherereza uwo muntu, let God bring that person. reka Imana iguhuze n'uwo muntu utaruzi, Let God connect you to reka Imana that iguhuze person. n'uwo muntu wari wakwirengagije. Let God connect you to that Ndabona someone. Imana iguhuze n'umuntu udasanzwe, I see God connect you to someone. ndabona Imana yohereza igisiga cyamerwe ku buzima God bwawe. is sending that bird. Ibyo ugiye kwakira What you are going to na nyirabyo arabikeneye, even someone, ariko kubw'isezerano ry'Imana because of the promises of rakataya, God. Imana ikugenderere, God is coming. Imana iguhuze nawe, God is connecting. Imana ishyiraho connection, God is making a connection. Imana ivunagura ibitekerezo by'umuntu God is changing his utekereza kwangiza umugambi w'Imana think to destroy the plan of the ku Lord buzima bwawe. over your life. Imana iguhuze n'uwo muntu neza, Let God connect you. Imana ikoherereza umuvunyi Let God bring rakataya amashanda. Ndakubwira Hallelujah. mwene data, I talk to you. Imana yacu Our God ntabwo ihinduka, never changes. iracyari iy'Imana, He's the same God. ifite uburyo bwose, He has all the ifite ways. inzira He nyinshi. has good ways. Haleluya, Different ways. ifite inzira nyinshi. He has many ways. Bibiliya avuga ngo The Bible says umukozi wayo Eliya, his servant Elijah. haleluya, Hallelujah. Imana yavuganye nawe God has spoken to him. iramubwira ngo haguruka Told him come ujye ku kagezi, and go to the river aho niho nzagutungira. where I will feed you. Imana iragenda imubeshaho, God made him to igihe kiragera, sustain him. igihe kiragera, Time came. Imana imwoherereza igisiga God sent a bird. kikazajya kimuzanira inyama buri It was munsi. bringing meat every day. Haleluya, Hallelujah. ndakubwira mwene data, I'm talking to you. niki kiguteye ubwoba? What threatened you? Imana igufitiye inzira, God has a plan. Imana ifite umugambi. God has a plan. Wowe wa muntu urwaye we, You who is sick, wabuze uburyo, you don't have ways. reka Imana iguhuze n'umudogiteri wawe, Let God make you. reka Imana iguhuze n'umuntu ushobora kuvura iyo ndwara yawe. Let God connect you to someone who will heal you. Haleluya, Hallelujah. nigeze kuba ubuhamya I gave you a testimony mu gihe gishize, last time. mbabwira ukuntu nari merewe, I told you the way I was. ngira ngo bamwe bamurikiranye murabyibuka. Maybe you remember that Mu gihe cyo kuvuka kwanjye when I was born, nari mfite ikibazo ku rubavu, I had a problem on my rib. ntabwo nabashaga guhumeka neza. I was not able to breathe well. Ababyeyi banjye My parents, mu bushobozi bwabo in their ability, bagerageje kumvuza, they tried to treat me, banjyana mu bitaro bikomeye byinshi took me to the hospitals, byinshi, many hospitals, ariko biranga, but it failed. nkakomeza kumerera gutyo. So I was remaining the same. Ndibuka nagiye ahantu kwa muganga henshi, I remember that I went to different hospitals. njyana Uganda muri Masaka, aho bita Masaka, mu bitaro by'inarwaye, bakayoberwa icyo narwaye kuko sinabashaga guhumeka. Naragendaga urugendo nka umwuka ugashira nkicara, nkabura umwuka, sinikoreraga n'akabido katanu. Nta kintu na kimwe mu buzima nabashaga gukora uretse kwicara gusa no kurya no kuntuma aho ngaho, nta kandi kamaro. They took me to Mulago Hospital, but the doctors didn't find any disease. So I was like useless. I was not doing anything. I was only sitting and eating, nothing which requires strength. Nanjye ubwanjye Myself, nkuko nabibabwiye, the way I told you, numvaga nazi uko bizagenda, I didn't know what will become. ariko muri ya migambi y'Imana ibifitiye umuntu. Those plans of the Lord that Haleluya, maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, Jesus Christ as my Imana irambwira ngo uri umukozi wanjye, God told me that you are my son uzankorera and you serve me. nta yindi mirimo iyo ari yo yose uzakora keretse kunkorera. You will not do any other work unless if you work for me. Nakwibaza ukomeze, So when I think about it, nkabona ntazabishobora, I thought that I would ariko Imana yari ifite umugambi. but God had a plan. Mu gihe cyarayoberanye, So it was like nothing will come nta buryo buhari, without any capability. Imana iza kumpuza n'umuntu twasenganaga. God made me to connect me to someone who was our member. Yajya yumva uko mpumeka arambaza ngo ese urwaye asima. So when he heard the way he see
the way I was breathing, he asked me, "Are you suffering from asthma?" ndamubwira oya. I said no. Harambaza se niki? He said, "What is it?" ndamubwira ntajya ntabwo mbizi yo ndababara mu rubavu ndaruryamira nkababara ndahumeka nkababara I told him I don't know. kandi mbimaranye imyaka myinshi. I feel pain. I don't lay on my side. I have the problem of my rib. Yari afite umuganga So he had the doctor. kuko nawe yari umuganga. Because he was a nurse. Yavuraga ahangaha ku bitaro by'iwacu tuzi hano hitwa Gahini. He was the nurse there at Gahini. Hari umuganga w'umuzungu wari warahaje. So there was a white man who was a doctor. Arambwira ngo uzaze akurebe. So he told me come and I will make you to meet that doctor. Icyo gihe ndagenda. So I went there. Ngezeyo anyuza mu cyuma. So when I reached there, he examined me. Ahita abona ku rubavu rwanjye ko hariho akabazo. So he saw that on my rib there is a problem. Ahitamo ibinini. So he gave me Ibinini bikeya. some medicine. Ndagenda ndabinywa kuva icyo gihe Imana ihita ihindura ubuzima. From that time things have changed. Ndashaka kukubwira ikire. I want to tell you, Imana igufitiye umuntu. God has someone. Imana igufitiye umuntu yateguye ku buzima bwawe. God has someone that has prepared. Wowe urimo kunyumva. You who is there. Ndanurira ubuzima bwawe muri aka kanya. I prophesy to you. Imana iguhuze n'umuntu yakugeneye ku buzima bwawe. So that God connect you to someone that. Imana iguhuze n'umuntu uzahindura amateka yawe agahinduka God burundu. connect you to someone. Lakaka ya mashanda. Reka mubwire. Let me tell you. Buri muntu wese Imana yaramugeneye ikintu cye. Everyone has something that God has prepared. Iba yaramugeneye uwo bazahura. He has prepared someone that will meet. Ashobora kuba yaradindiye. Maybe you are still there. Ariko ukinyumva muri aka kanya. But when you hear, ugikurikirana ijambo ry'ubuhanuzi. when you watch this way, ndavuga ngo Imana iguhuze n'uwo muntu muri aka kanya mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'umuntu wawe niwe mbwira muri aka kanya. Let you be connected to that someone. Ndavuga nawe wa mukobwa we. I'm talking to you umaze imyaka myinshi wifuza umugabo. who want a husband. Ndavuga nawe wa mugabo we. I'm talking to you umaze imyaka myinshi wifuza umugore. who needs a wife. nawe wiyari. You don't know where he is. ariko Imana iguhuze nawe muri aka kanya muri ijambo ry'ubuhanuzi. Connect you to that your person. mu izina rya Yesu Kristo. umaze imyaka myinshi urwaye. You spent many years with. wabuze ubuvuzi. You don't have treatment. ariko Imana iguhuze n'umuntu ukuvura muri aka kanya. Let God connect you to someone. binyuze mu buhanuzi bw'Imana. Through the prophet. Imana igukonekte. Let God connect you. kuri wa muntu wawe. To that person. zohereza igisiga cy'amero. I will send a bird of prey. kizava iburasirazuba. To come from the east. aricyo mugabo ufite imigambi yanjye. He is the man who executes my plans. narabivuze. I've said so. no kubikora nzabikora. And I will fulfill it. narabigambiriye. I've purposed. no kubisohoza nzabisohoza. And I will do it. reka mubwire. Let me tell you. Imana yabigambiriye kera. God has already planned that. izakugira umuntu udasanzwe. To make you to be someone great. Haleluya. Hallelujah. ufite ikibazo. You have a problem cy'akazi. of a job. aho udepoje hose. Wherever you go bagutera to ibyatsi. apply, they say no. rimwe na rimwe uzi ko wabirangije. Sometimes you think that is ariko mu kanya gato bikanyura ukayoberwa uko bigenze. But in few moments it changes. ariko ucyumvira ijambo ry'Imana. But when you hear urumva this word, icyumvira ijambo ry'ubuhanuzi. when you hear this word, Imana iguhuze n'igisiga cyawe cy'amerwe. God connect you Haleluya. to that bird. Imana iguhuze n'umuntu wawe. Let God connect you to that uwo ngo wari warakwihishe igihe kirekire. who that you don't know where he is. Imana igucomeke kuri we. Let God connect you to Haleluya. him. Hallelujah. ndahanurira ubuzima bwawe. I prophesy Imana over your iguhuze life. n'umuntu wawe. Let God make you. Imana iguhuze n'ibyawe mwaburanye. Let God make you to get your ntabwo peace. umugambi w'Imana uyoba. The plan of God never fails. ntabwo ubura. It can't fail. icyo yagambiriye What he has planned, no kugikora izagikora. he will fulfill it. icyo yatekereje What he has thought, izagisohoza. he will make it to happen. witinya. Don't be afraid. wicika intege. Don't be afraid. Imana iracyari kumwe nawe. God is still with you. nubwo urimo kunyura mu bikomeye. Even if you are through hardship, nubwo unyura mu bibaya. even if you are in the valleys, nubwo unyura mu mahwa. even if you are in the thorns, nubwo unyura mu migezi. even if you are in the ariko rivers, Imana, but God, Imana yo kwizerwa. the God Imana ya Abrahamu, trusted, Imana God ya of Isaka na Abraham, Yakobo, God of Isaac and Jacob, Imana y'ibitangaza, God of miracles, Imana idahinduka, God who never Imana changes, ikora ibirenze iby'abana God abantu who bakora. can do greater things. reka iguhuze n'igitangaza cyawe. Let make you reka iguhuze n'ibyawe waburanye nabyo. to get your things. reka iguhuze n'ibyawe Let mwaburanye. God connect you to your things. ibihuze neza. Connect
connect them Hallelujah. well. Amen. Ndakubwira iki rero? I'm telling you, ntaho umugambi w'Imana uzajya. the plan of God Ntabwo will bishoboka. never Wowe fail. kuzaba ntaho kujya. The way you will be Kuzakurindira. we wait for you. Inzira uzanyuramo zose. The ways that you Imigezi pass, uzanyuramo the yose. rivers that you pass, Imisozi uzagwamo yose. the mountains that you Icyo uzaba cyo what you become, kizakurindira paka ukibaye. wait for you Mu izina rya Yesu Kristo. until it is fulfilled in the name of Jesus. Imana niguze n'umuntu wawe. Let God connect you to Imana niguze n'ibyawe. Let God connect you to your Akira ijambo ry'ubuhanuzi receive the word of ryo prophecy. kuguhuza n'ibyo waburanye nabyo. Connect you to your things. Akira ijambo ry'ubuhanuzi Receive the word of prophecy ryo kuguhuza n'ibyawe. to make you get your things. Akira ijambo ry'ubuhanuzi Receive the word of ryo kuguhuza prophecy n'igitangaza cyawe. to connect you Mu izina rya Yesu to Kristo. miracles in the name of Jesus Mbifurije Christ. amahoro ya Kristo. I wish to you Mbifurije guhura n'ibitangaza byanyu. I wish to you to be Mbifurije guhura n'abantu banyu mwabuze. meet with your people Mu izina rya Yesu. in the name of Jesus Amahoro Christ. y'Imana atware mu mitima yanyu. The peace of the Lord be in your Mu izina rya Yesu heart. Kristo. In the name of Jesus Mana yo Christ. kwizerwa. Father Lord, Imana y'imbaraga. the powerful God, Imana y'ubutware n'ubushobozi. the powerful God, Binyuze muri iri jambo ry'ubuhanuzi. through this word of prophecy, Ndasengera buri muntu wese undeba I unyumva. pray for someone who is watching. Ngo muri aka kanya umuhuze. This time, let him Umuhuze be connected n'umuntu we. to his power, Umuhuze n'igisiga cy'amenyo. to his Umuhuze n'igitangaza cye. to his miracle, Umuhuze no gukira kwe. to his healing, Umuhuze n'akazi ke. to his job. Umukonekite Connect him mu izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus. Nimwakire ubuzima. Receive life. Nimwakire guhura n'ibitangaza by'Imana. Receive your miracles. Nimwakire guhura n'abantu banyu. Receive your Akira receive mu izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus. Amen.